insan, si 𝐃𝐫𝐿 sumra ka madamati pa nagluto, insan. Ay, sana kon nga sumrak insan James. Umaya ko lang ita diatoy. Pizza. Saan nga naksayan diatoy? Nay, nagapon na nga insan. Insang pat man di asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may belang. Iso nga inyik ko natap no maramanan nyo mat. Ay kat agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitakmanan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagnisit lang arudan nagkutong pay. Kasla palito di anak mo. Insan? Di yung samat ngamin pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kanan na. Tabasit siguro te sweldum. Insan. Sige, mapanakon ta ne. Asa kaswak pa di asawak nga nagapoy di siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito, nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalastog adakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod Iso nag-aasat ni insang ka. Ta nakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Oray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Huwag nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Ganday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga niti restaurant. Kanag kakangi na kanutikan ka ng anak na. Iso na lukmag. Huwag ka nga rod, nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag, dakdakkel nga dayo ti anak na. Ti anak ko. Mababainak pa nga rod. Ta kumpara na kanayon ti anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na kasla ka no palito kakutong di anak mo. Unay maday dya pa nagsasaw di Kasinsin mo. Nakasawa at profesional. Kung namala na sino nagsasaw. Mala. Baybayan tayo na, nanang. Di tayong tutupahan. Tamangan no poon da ita ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga roti pa nagsasaw na no daduma. Gapu tapi mintas ti Biag nan. Tanak asawa itila kaya profesional. Kung namala na sino nagsasaw. Nanti mabalinti makiyayayam kan syan-syan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan anti. Wanatan Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigosak ni siyan. Unay matdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mga anak mat anti. Katapay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdata nga kinakutong mo. Wanano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlaw-law na nga saan ka nga hilte. Anti. Sige, sumrak ka nga ron din. Ngamne, ibatim datat sinilas mo taagpigat ka nga husto. Wan anti. Himata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine, kan talo nga kabinet. Ay, kahit nasaya anak ko. Kan gimatangak pa itinapuskol nga floor mat. Kan papinturak man dato balay tapno pumintas ti buya na. Makaammo ka Jema. Ada kwarta maya. Katada! Pawitanak tumanan dya manugang Namna minsan mo't lang ay may dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matete-trabaho na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni tapo kuyo. Saan nga balit paw itanak mat di asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo maitantan ti kalay sayaw, anak ko. Kasano ayakat busy mat nga kanayon. Saan nga bali ata, saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me? Awan ti problema, tatang. Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble?
Saan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa ka mata na. Awan pa iti panunot ko da ita, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan, Palok magaman mat diyanak mo. Nagngisit lang aro dan nagkotong pay. Baka na mga minitiado. ado matikang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagina, ah. Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. De tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kita man diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasyay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina tabatsiyang-tsiyang na. Nag-cute nga ro diyanak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe akamat nga agsa o, insan! Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy ah. Ngam je kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne, amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw, di na pa'y panunutin ti rik na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag, masair mo't lang araw. Sino nagajada-jada ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami, ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Tagkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape jay? Nagkapi kami ah. Angam na panog kami mga anak na. Iso ngagkapi kami manin ah, anak kaw. Adun ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung nga bisbisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima! Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka, tap na amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapian day jay. Jay ginatang mo, anak ko. Tila ipakpakapi yo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumate January yo. Kag nakadisplay mo nga men. Iso nga ison ating pasangok, anak kaw. Mala, amok taon, inton maminsa. Apay nga nga iso tiyag hari-hari dita balay mo kabagays. Kabalay mo mo data. Ay, ado nga men ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag ti balay may. Wan angam saan kumamatakas tiga. Ay, makikabkab balay dalang iti anak nangam ko na mula na sino ang bumalayan. Ungtam bang amin anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ungtam, tap nagbutang. Agruami ti kasting araramidan na. Naturay law na yan. Gaputan na kaasaway tila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastog. Ungtam nga na kabagay. Baybayan nyo lang, nanang. Tama nga ibaga naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbaga ni Uncle mo kanyak. Nga inarami di Kasinsin mo. Kaslawa mapulusan ti karbangan ni kabagis ko iti balay na. Gaputado ti ginagatang nakagawahan day jay. Isu matagturay-turayan. Naglaingan. Nanang. Ape nga may na nagawid ditoy. Imbis nga jay lugar ti asawa na tayan na kuma. Ala, baybayan nyo, nanang. Umanayla pa kays istresan nyo dahita. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Ngam nagbayag. Umay ko lang ito, tabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak noom yan kay ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ngom ya anak. Di ka nagpaspasog no, Duan? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawidam iti kiridam, Simon. Apay nga da ka ditoy, Minda. Ha? Di kayag danag? Sanak nga giskandalo dito'y. Alak lang itiladawan day takiridam. Ay sus datoy. Ay, apa nga data?
Oh, di kag dumog. Ipakitam taro pa. Sika, babae. Ko ha. Kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita na itarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas na. Ada asawa na niya si Mon, Gemma? Kawa. Wan ngam. Nagsinadan. Ikam-kamat lang na diyang abak at baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon, iti day jabakay. Nagdardara sa simurot, iti asawa na. Awan kahit di babuay na diyang abak at idaldal na pa lang ti bagina iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol diyay mugiyang na. Sika, tinaposkol ti ropa na, Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni ti kastangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunaklano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Insan, apay di naitagkin ka iti Facebook? Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dyan Facebook ko. Kitaam nga min insan. Ropam di naitagdakin ka. Ni mo lakay mo tinang itagkin ka. Queen of Kabitim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso timbagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglud. Lukatak man dyan Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dyan tag mo kanyak? Hello, Gemma. Niminda tinagiposkin nang itagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Iswadyak malukatan. Awan babayan da dyan nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro kamat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Lading itak, Gemma. Diyak ngamin kayat ngagdarom ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan. Agpatpating gaya ti paspasensya. Manjakun. Naumakon. Agsinatakit din. Diyak makananusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta. Nga magsinatakit din. Ay, naibabay na ni Teosto di Kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan na giti makamam mo kinkwana. Gawa na. Pag pestahanan na iti chismosa. Naipos mo kami ni ti Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang, Anya nga ita. Kundi palang gwad tumay day. Paglastog na launa di bigtan nga asawa na. Ngam kami malagayam. ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontrakin kwa na. Takaasim ay. Masuro na nga raw. Iso narigat ti kundi palang gwad. Tadita mo ti mapasama kiti masungan nga laldaw. Angkal, pananinsan Gemma. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan manumot ten nga agpawit ti ama ti apo kaw. Manipod imbay dito di asawa ni Simon. Kasta ya, angkal. Maburing kanumo dito'y balay. Iswa na pa nagtrabaho. Diyak mo noan niya trabaho ti serken na ijay. Nakag-eskwelahan, tatang, lola. Nala. Agandan nad kay tirurwar mo balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kaganad ka. Sige, anak ko. Ay na. Nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag payadagos ti busis nan. Katri sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Huwag nga raw. Kanlimok magbasit. Rimwarte kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang hindi basit. Nga uyawan ni Gemma Kasinsin mau. Kasla pusporo kung kunana lain eh. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papanan niya Mapang kami man ni Jacqueline. Kahit pampanawam mo anak mo, insan. Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna. Nagbuntog ka nga. Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod. Kahit dumagas kayo pa ya, insan.
Wan man tanay, nabanog ka no dato anak ko nga magmag na. Anya teramido nyo ijay klinik kaya, insan? Follow up, check up dato anak ko ha. Ha? Apay, anyat sakit na? Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay nga eh. Grabe mo nga minti kinalukmag na, insan. Wan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray suy lang tisida na kat nagadote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wan. Nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, wan nga rod ah. Naimbag pa ni balong nga anak mo ata nagtayagan. Wan, insan. Nataytayag pa nga ron ngam siya kon. Imbag man. Kan nagbangag pa dya busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal. Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ati mayagan. Ay, insan, anya nga ti empat pa tumaryo ka ni balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatangkan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo ah. Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpaiso ti kinalukmag ni Shanshan, insan. Ay, wan nga raw dain san. Kay tamat tila nga nga magmag na nanay. Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay nataba na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni balo nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababay anak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay ti kalabas. Paspasin siya anak insan ta. Imbagbaga nga kaslapos poro. Tanakotong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit din. Sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag, di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.